Dobro jutro, dragi prijatelji. Rano jutro, rano majsko jutro, izlazak sunca koji se probija kroz krošnje drveća. Zrela trešnja koju ću danas da uberem. Jedan fenomenalni prizor. Cvrkut ptica. A ja ću sesti na klupicu ispod ove trešnje da popijem prvu jutarnju kaficu. Da li bi i vi u ovakvom okruženju popili kafu? Ćutaću da čujete cvrkut ptica.